Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Rakan saya ni Mustang. Dan saya dekat tempat remap. Tapi saya bukan nak cerita pasal Mustang, bukan nak cerita pasal remap. Saya nak cerita tentang sebuah kereta EV BYD Atto yang mengalami masalah absorber yang berbuai-buai. Jadi owner datang daripada Kelang. So bila dia datang, dia cakap dengan saya, di test kereta ni. Saya pun test, dia cakap memang lembut guys. So kebanyakan EV tu memang lembut. Jadi bila saya dapat kereta tu, saya dah test, saya masuk dekat tester mesin. Masuk tester mesin, dia test depan kiri, you guys boleh nampak. Depan kiri 37, depan kanan 40, belakang kiri 41, belakang kanan 40. Bacaan semuanya di atas 20, di atas 30, lagi tinggi. So sebab itulah kereta ni rasa berbuai-buai. Jadi dengan bacaan macam tu, saya terus masukkan dekat hoist. Kami buka ke 4 batang. So dengan bacaan macam tu, kami minta foreman kami tekan. So dekat sini you guys boleh nampak memang lembut guys. Lembut gila. Jadi sebab itulah BYD Atto ni berbuai. Sebab EV car, you guys pun tahu bateri dia memang berat. Jadi kita ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan kepada 40% steeper. Kenapa 40%? Bukan 50, bukan 60. Sebab kita nak kekalkan comfort sesebuah kereta. Jadi selepas kami test dah siap semua, kami minta foreman kami tekan absorber BYD yang telah kami refurbish kepada 40% steeper. So dekat sini you guys boleh nampak memang agak seksa nak tekan sebab dia keras. Kenapa kita keraskan? Untuk kita stablekan kereta ni supaya tak berbuai lagi. Jadi bila dah siap, saya pun ambil BYD Atto ni, saya pun test. Bila saya test, memang rasa firm, rasa tegap, rasa sedap, memang best. So bila dah siap, kami masuk dekat tester mesin sebelum saya test dengan owner. So masuk dekat tester mesin, you guys boleh nampak bacaan sini, depan kiri 16, depan kanan 16, belakang kiri 14 dan belakang kanan 16. So bacaannya di bawah 20, ground contact barulah cun. So dah siap semua dengan alignment semua. Saya pun bawa owner test. Owner cakap memang terlalu berbeza guys. Itulah dia hasil untuk kita refurbishkan kepada 40% super. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan BYD, tak kisah apa model, ada masalah berbual, saya tahu memang lembut. Nak selesaikan senang, you guys kena cari saya. Macam mana cari saya? Masuk dekat link bio saya ataupun Roger, nombor yang tertera di paparan skrin. Pastikan nombor itu sama dengan link bio saya. Boleh Roger saya direct, boleh WhatsApp saya. Kita boleh berchatting dan menceritakan masalah absorber, okay? So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan saya mendoakan semoga you guys dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.